Good morning, ule. Hey, helai hi sweet corn le bekang chin pol na munania hei August la chanu lampanga kan tu khania voi khat hi kan thlo to a voi khat thlo ba ki ngai le don do ni hei ama a baby corn kan chin na khania ama le in vaimim tho a le hi a thaboka hei puiting le viau do la ni tiang hian bekang hi hei voi khat kan nei ve na tur nin ka sia a bekang hi zola hianin kan la nei ngai lawa hei a thakhop mai hianin mal te thleng aron ni tho to a vaimim po hi hei kan ni le ni som li panga ni som nga panga bol vela tiang hianin aron parta a tharma khop mai tharpo hei ano po no tha engge ma chu thar vele don ome hei ti hian mi ten eng tin nge kan ti ve ze lang ti thazok mu chuanan ti hian atakin kan ti thin zel ania lo mang tangkai ula lo tangkai pui ula lo sot pui ula bekang muna hian vaimim hi a in me hle ni tuna po hianin be lampang tho chana china hun le a chana kara hetiang bok hian vaimim hi atu theiani chana khanin hanin tun kan nan khan mang ve deu reu le nga la hetiang chi hian chana le vaimim hi chin pol chi takani ti kha rebokila thome vaimim an no thakhop mai ni zana ro an tle sek mai le nga la thata kani hei ti chi don fu mai ti hian bekang hian a thar tlem pha don lawa